Hello guys, this is Snamyaoh and welcome back to jotoni from KHAKCHANGHA YouTube channel. So first of all, I need channel subscribers and viewers no KHAKCHANGHA. I get three tonai I channel no tonai ba and videos no tonai trade KHAKCHANGHA no KHAKCHANGHA. Okay, hi KHAKCHANGHA. So tinyo chungchi na define non ba pandoke or no jotoni ba pandoke. Uchi videos ta tinyo uchi TUIYE phaya. Tinini videos I have no jotoni ba pando helpful one year asagyo. Ke naro na tongdi tinini videos maamno ke arpano videos na yak as kangwa agno kya request kyo naro to ko from ka YouTube channel so subscribe kya ko ke naro videos na yetomo to lawa subscribe ni tomo subscribe press kya notification bell icon press kya notification on kya din abo hasin ke naro te biskang ang videos jaterja ni videos shono dardal videos shono te ye phai ko naro business kam ID videos shono so mane through from ka YouTube channel sin di so tinini videos ma apno taw chung salai negrana ke tinini videos tinini topics ke bose chung Brekhe Phonepe account ba Phonepe chung Brekhe use kya nai mone topics sa ke sane bahagro chung bangmasio ba bahagro SIYAKHO tong awin ba pan SIYAKHO ba pandaw ke ang videos na specially ke je siye tone ro ba panda phono kaham ke tre sisola ko ke go videos na yetre kaham ke simya ni ang papio ke chung Phonepe apps belek ma ke mai abo application bai chung ma ke me apna skal taw sale ni rana ke Phonepe apps ke kya bo ke UPI through UPI dio chung ja samung tamyo online samung means banking abo de chung ja mobile recharge TV recharge ke rang transfer bank to bank ke mobile to bank abo de ke chung bang ma khemayo abo apps ni ke bono use kya nai chung ba bu bang ma sia tong ke chung siya to asinke naro joto siya to asinke now taw na de nai tongde bo ai videos be kongge first class no videos on nai tongde ke apno na ka request yo bo Phonepe apps na Phonepe account nam ni samung ni bo pandaw je nangmo manyo no to wa no sai ka ne je sa so nangmo details ba documents ro ma na abro na no sai ka ne ke number 1 no diak ma to na ne no bo Phonepe apps no use ke ni no asike no Phonepe account no nam ni chong asike naro diok mat matonina number 1 no ha ninthyo bank account je ke ko matona ninthyo bank account to nina na inke number 2 bank account ni loge yo ninthyo ATM card to nina na ake number 3 bank account ATM card unthie ni mobile number ko ni account me link to nina ke boke just chong bank account ni no to yes haramo ha state ke ha mak manane tawa repeat kanai bank account ake tet manane ATM card ake manane mobile number mini bank by link mo namai ke bot ha singanaro Phonepe accounts namai ne ke aboni khui pm tre ka chung abo bai pai pia ko taw ka ket ma chung Phonepe account nas nama arpa chung abo transaction ni ba pandawa transaction kenai for example mobile recharge TV recharge bank to bank around transfer of maro kena asike mobile recharge hole khemayo nu wale maha klo poni ni wale do rangla ko genu recharge of maro de khemeni arpa rangko pu channel transfer kenyo asike ni for example ni account jo track hanin pan account stowa abudi kenu rangko pu transfer keni chong asike no direct ni jebo ATM card bank account ek khemo bai nu amno kheme yaw kabon keni ba pandaw chong mama kenai ke ha KYC ye to chung KYC ma kenai KYC kenai ba pandaw two steps to two process to ke ha mini KYC to te ke ha full KYC to ke chung mini KYC kenai ba pandaw chung freely khela mayo chung chine freely means ni documents na nai document socket mat ma nai nai KYC ni ba pandaw KYC kenai ba pandaw mat ma documents na nai number 1 rega job card number 2 voter ID means voter ID card okay number 3 ke driving license number 4 passport okay number 4 PAN card bo mumba jawabo document sanyo bo mumba nimsio ne dio je ke ha tomke no KYC complete mini KYC complete ke name okay mini KYC complete ke sa adini transaction limit tong ma to ke full KYC ke sa tong ma to abno no videos ne देखिए कि बिस्कंग साये थाने के तो वासु को ब्लाउज है मानी कि सोच के ना सकता है के बो मुंबा तो वह रिपीट के साथ में आना ना
रेगा जॉब कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड bo ke ba nim sin je muha je bo mu ba nim sin je muha ni dia to asin ke for example ni pen card koi ha ke voter id to ke apa na no ke me ne ke nin voter id card koi to ha ni thio pen card to ba driving license to apa na no ke ya la me ni ke we si kem bodi ke chong ke ni na ke ang kaham ke sayak na ne tini bo video sin de yo phone pe account ke nam ne KYC mini KYC ke khela na ake bank account ke hit na joto process hono no sabe na bon ba pano videos law me videos law pon na ro wai se drop se na di bo videos ke na ro somi ri na bon ba pano no ba pano masu helpful ma si ga ni la ne me se ke no ba pano pa so somi no stock ke mo de kai ni abon ba pano no drop se na di am ye to je no Brekhe sa ke ji ri mai na ka ke je am ani experience ni mo de yo je ang simor mo de yo je no no ji mai mon joro na me ka ke sa yin ji ri 정말 뭐 믿으시네요. 그럼 아번 먹반도 파리 좀 나의 내려가는 지시로 그 가하마게 나오나이디 지시 동네로 먹반도에 나온 먹반도에 가하고서 이제 뉴스케 동네로 먹반도에 그 뭐는 사타시게는 스텝 라이마노 에지스 프로세스로 알파 시아로 먹반도 그 바리 크로마스 비토 오만 먹반도 보디리스나 스남세 그 파리 또 좀 나의 내려나 브레케 폰페 어카운트 남나이 아게 브레케 좀 마마 케마야 보디오 के ब्रेके बिंग अकाउंट के ब्रेके KYC के ने अब जतो न तो वीडियोस दियो नाइ लेना तो न मोबाइल स्क्रीन न तुनि थाने र खामा के नाइ दे वीडियोस न स्किप के मान के नाइ दे वीडियोस न टाइम या मान के नाइ हस के न बो पन दो छु मोंग ने वीडियोस न टाइम नाइ के न रो जिसो के या के खामा के नाइ प्रोसेस मिस्टेक के न रो न फोन पे अकाउंट न के को न रो मिस्टेक के न बो पन दो न रिक्वेस्ट के वीडियोस न टाइम मान के फर्स्ट क्लास वीडियोस न कंप्लीट नाइ के फाइदे ताओ जों राइसा लायना सुसम खुया मान के जे न मोचिन टॉपिक सब लेके फोटे कॉन्स्टेंट ताओ मोबाइल स्क्रीन नाय नेग्राना अबोंके ताओ फोन पे अकाउंट्स नामो नाइन ब पंदाओ मामा केनाय स्कांगो फोन पे अकाउंट एप्स डाउनलोड लाय मालानाय नो वीडियो नाय तंगो ओ तोलानि डिस्क्रिप्शन बॉक्स आव सेशिप न तंग आरो क्लिक केदि के नाइदि रो क्लिक के तोलाओ स्क्रॉल अप केसा नाइदि साकाव दुमसा नाइदि दुमसा नाइकेन रोबो नाइनुकना नाइदि बो लिंक के रिटियो फोन पे ऐप लिंक हिए बो योसे शुप नतयो फोन पे ऐप लिंक हिए तंगो के ट्रैक हा तंगो बो लिंक यो सेदि हिए बो लिंक रिटियो ख्रांके बोरो सेदि के सेके नाइदि बुदि के सा फाइनाय नाइदि बाइनि ब्राउजारो स्टाउसा वेबसाइट प्रॉब्लम तोमसे अपनो वो कंफ्यूजन एकरे बो नाव नाइनोकना होम पेज ने क्या तंगो बो होम पेज मो क्लिक खेमायो के फाइदि ताव होम पेज सो चों क्लिक खेये अजां थांलायना नेक्स्ट पेज सो नन ब्राउजार बुदि निया के होम पेज सो क्लिक के नाइदि बुदि के पेज पायो आरो लिंक क्लिक खेपेगे इनके तलाव नाइना नाइदि बो एप समतियो माइनाय साका तला पाचे के नाइदि रावपन राव जतो जन जन डिवाइस जुदा जुदा फंफिमायो के अबदि मन ब पंदा के ताव नाइना तलाव नाइना तलाव फाइतों के सावित के दे बने एप्स में को वो नाइनुकना नरो डाउनलोड नाउ हिए वो डाउनलोड नाउ हिए तो के तोला के गेट द ऐप हिए तो के वो डाउनलोड नाउ हिमो क्लिक मा के के क्लिक के दे के डाउनलोड नाउ हिमो क्लिक के नाइ दे अच्छी बोदे के पेज पायो बोदे के पेज पाइ के नाइ दे तो नाइ दे बरो के ने ऑप्शन तो के हा डाउनलोड on the app store boke boss biskang ke je iPhone user shon bo pandao se ke jang ke get it on Google Play mo click ma ke nai ke phaidi taw bo Google Play get it on Google Play mo click ke di boro click ke ye chong apps download nai ke get it on Google Play ke click ke bote ke page pani direct no Google Pay to yan thane ke Google Pay yo sorry Google Play Store tinan thane no Play Store tinan ke taw ke boro ke ni option to install uninstall okay install ma ke nai to install ke nai ba pan install click ke install click ke nai di boro download starting chole tha taw bo apps download pa ya sa wait ke di general phone pe accounts namya khoro naro joto matang ke de naro videos nai to mo description ang link remo click here naro joto sign up khela mayo je phone pe account apos namya khoro arpo bo videos no scam completely nai radi video nai play naro video nai payment yago naro kaham ke snamya lamayo ke nai de to download complete on pe ham download complete on pe asinge to bo install on to sa wait ke de
installing chole tong ke naide install ong pai ke bodi ke phayo open uninstall ye ken option phayo ke mama kenai anaro open no click hede open no click he Phonepe apps khulaw de abo application no khulaw de ke open no click he ke bodi ke page phainai na wait ke de naide boro Brekhe phainai de ke no option to register himo chung click ma kenai ta use ke ma ke register click hede register mo click he ke naide boro ne mobile number sayo ne mung sayo full name ake set 4 digit password bo password snamya nijar snamya malanai ke boro ne mobile number je mobile number mtino rinai jenini bank by link to mobile number abun ma number no boro rinai nanai inka abo sim phono nini mobile active to ninane je somino Phonepe account snampo nini phono simpo tonanai maika boro message pinai ke phaide to mobile number ang stawnai do nini non mobile number thaichi mas tawdi boro ke mobile number stawha stawpe ke boro automatically OTP phainai nini je mobile number ma boro message phainai ke je message phaimo aboma automatically boro detect ung thanai ke wahawai so ong ya phone ongo ke abding ke naro message mai so pai ke OTP no boro automatically number ba phayang ke naro abo OTP je phaimo na naikhoye boro se is tawdi ke I think already phaiha I track ya mobile ke boro stawa ke boro ke full names ke de OTP stop ke boro full name ni no name mungri de no name mung pura mungri de ke boro set digit password ni tolawo tongo ke boro ke je nombre ke khatong password thai bridge namla de 1 2 3 4 mam thai bai ke khepe ke continue mo click ke de continue mo to phaide click khelaina aba tolon ro continue ya se shoot mo nokna bo continue mo click khede ke continue mo click he ke naide ucha bude ke page payo ke page pai ke boro permission ro maro sankena ro allow khede ar ke bo next ke ye thangde ro je sasu permission ro wa se sayo ke naide to ke mama khnai bo sakani bo brungkhru profile de ke ma click khede KYC scan ke nai bo pandawo taw chong KYC scan complete kerana ke phaide taw boro click khenai click he ke naide tola on ro thangle nai ke nai bo KYC details ni please complete your KYC into ke bono verify mo click ma khenai chong KYC complete khenai bo pandawo ke verify mo click ya inke provide basic details mo click hedi taw ke ke boro click hepe ke naide boro sayo aro yo sisumo click hedi ke boro naide makma document na driving license central government ID number rega job card pan card state government ID card passport voter ID je tai na ono samode ke boro nimsio je moha je ninti tomo bai boro mini KYC khela mine ke tini ono ani pan card beke khepno nai ani pan card tongo ke pan card be khep nai ni pan card kring ke ni passport tong ke voter ID tong ka bai phono khemai nai ke ar phono tini ani pan card tong ke pan card hamo ke pan card no select ke ha pan card select ke pe ke tola nai de pan number pen holder name ye tong ke nai ke bo pen number wa ni pan card number ide je ni pan card number Brekhe tong abo the same to same ide capital letter be pa has yes story de I hope pan card le jotoni se capital letter nai ke ni pan card name mo je tomo de abdi mori de apai ke verify mo click ma ke nai chong ke bo dekhe chong pan card number stawa ke pan card de yo je Brekhe mung tong pen abo dekhe ke ne ke verify yo click he verify yo click he pe ke nai de basic details update successfully in tha ke bo dekhe ongnaima abo pe ke dan himo click hedi tolawan ro dan hi nokna aro click hedi ke ni KYC complete ha nai de bo dekhe bai ko nai KYC complete ka pan card bekhiyo ani pan card number last so 6m abo dekhe phuno ha ke bo ke chungtawo ke bo ke mini KYC complete khepai moni ke mini KYC complete khepe ke taw tre ke process ma tong ko tre ka step ke taw ke cho Brekhe chini bank account add khyo nai abo manu taw chong nai le nai ke bank account add khyo nai ni ba pandawo naro nai nokna my money ye ke ha option tolawo ayo se supno teo confusion ma kre ke bo my money mo cho click ma khena ke phaide taw chombo my money mo click khelaina ke my money mo click he ke nai de bo dekhe page payo bo page so naro saka tola sa dum khle nai de
boro nai hasingke nai dik bangma option tong ke boro no nai nokna bank account hiye bo bank account himawa chong tawo boro mase nai bo click khedi ke bank account mo click he ke nai ye aini is count already bo ang kepai timom se aini is count already ang yet kepai timon bo panda se boro phaya karpono narok ta ke nai ke add new bank account mo click ma ke nai nro nai nokna add new bank account hiye boro je bank account net kya khoro ke boro ma ke nai ke boro click khedi taw add new bank account mo click hepe ke nai di borok bangma option payo boro ne ne buktima bank select khedi ne buktima bank to state bank de yes bank de canara bank de ICICI bank de abdi ken raw ni bank mung jan jani boro to ne phayang ko sakao search bank ni tong abro po raw ni bank mung suye direct search ke lamay ken bank select hepe ke bodi ke phainai sim 1 de 2 de boro je buktima mobile number ni register tong abo mano select khedi sim 1 de sim 2 de je bank be link tong mo abo number na select khiya ro continue mo click ma khenai ke taw the ko narobo kepu naw ni simo rang tong ni nangnai main balance tong ni nangnai at least growing bo 2 rupees le tong nangnai bo SMS charge time mon bo pandawo ke nai de boro tawai ni successful ha ke okay wo click khenai tawo I already nai de 1.50 paisa time tha SMS charge main balance ke bodi ke onke taw ke tre thak ma set UPI pin bank account le add num pe ha taw ke UPI pin set ma khenai transaction ni bo pandawo ke ha password namala nai ke set UPI pin mo taw click ma khenai ke set UPI pin mo click ke nai de boro debit by ATM card ni tong boro no ni ATM card ni last thaido number mari nai non ATM card number last ni 6 digit number ide 6 number thaido ride ke boro taw number rinai number pe ke valid ride expire date ride abor pe ke verify mo click khede इनके verify mo click हे पे के नाइ दे ताव नाउनी मेसेज नाउनी मोबाइल के हा मेसेज थांनाय OTP जे नं मोबाइल नंबर रिमो abro के हा मेसेज फाइनाय बरो इंटर OTP mo जाबो मेसेज नि फाइमो OTP no बरो स्टाउदी इनके automatically वा ong थांगो ong यांके बो बदि के नाइखो यस सुयस स्टाउदी आपे के तलाव set UPI pin hi tong boro जेनि निम चुमोदे नाम सुयला दे के कोची confirm UPI pin abro फो जे नं स्नामोदे आवनो सेम के दा पे के राइट मार्काव क्लिक हेदे के राइट साइड क्लिक हे पे के नाइ दे बरो कंगो के नाइ दे सक्सेसफुली change the UPI pin था बरो नि UPI pin set successfully पे था के बदि के चों के लामायो बो के हा चोंचिनि बैंक अकाउंट एड केमो abong ke bank account bo chung add khepai ha akhe chungchini KYC pho complete khepai ha akhe tawkhe anono sa short ke sayak narinai process ma sayak narinai Brekhe rang transfer ke nai ke mobile recharge Brekhe ke nai ke sa ni account ni balance le Brekhe nai so ni wallet ni rang le Brekhe check ke nai abrono tawanono short ke sayak narinai ke abon nai bo pandawa nai di ni bank account ni rang no check ke nai bo pandawa je nong bo Phonepe wallet something babo Phonepe account jeno link kemo bank account abo ni naimine ke boro bank balance yen ro nainok na naidi bo bank balance ne tongo bo bank balance mo click ke boro ni account number be khunai maja ma bank ni ma phainai ke boro click kedi ba wallet ni nai ke bo Phonepe wallet mo click kedi ke ni bank ni check kenai ke bank account check kenai ke bo bank account ni bo nro nai nok tong nai ni bank account boro click hemayo ke phadi tawam nro no check hep no nai boro click kenai bank account mo Indian bank bo last w center no nai nok na boro click kenai ke click ke loading chaleyo ke nai di loading ong to ke loading ke bo enter UPI pin je nung ni UPI pin set kemoje abo mano boro stauye login ma kenai boro riye nong matang ke ma kenai ke jeni ne UPI pin jenu set kemo abono boro staudi ke boro angani UPI pin stawa staupai ke botolon right ye ke hatongo bo right markan ro nai nok na bo right yo click kedi ke right yo click ke nai di naike naro nai nok na bodi ke balance check himayu taw jainti ram za tong makrin ro nai nok na ke nai to pe ke dan himo click kedi ke bo khong ha balance check himo
ke abong yaye direct phone ro naimayo tre ke ha process rang check nai ba panda bo tolaw ro maimani ya nainuk na bo maimani mo click ke naidi maimani mo click ke tolaw tham khai din naidi bo bank account ye tong bank account te check nai Phonepe wallet nai Phonepe wallet nai ke Phonepe wallet do click ke di Phonepe wallet do naidi tawai ni current balance 0 se bo Phonepe wallet do rang krui ke bo ke wallet ni check ke mo inke bank account pota je same process bo bank account mo click ke naidi boro check balance ye tong o check balance mo click ke nini UPI pin sainai sainke abro nini UPI pin stoye no enter ke click ke mai nai ha inke ke bo de ke mayo bo ke balance check ke mo inke tauke mama kenai chongrang transfer khanai ba mobile recharge ma recharge khelana ni ba panoke muktiya chongma khenai naide home mo faidi home mo phai ha ke home mo phai ke naide borok mak matong naide boro nainok ha mobile recharge Brekhe khanai boro naide recharge and bills paying to boro mobile recharge kemayo dish TV recharge kemayo electricity current bill boro chio phone rimayo credit card bill rimayo postpaid bang ma boro facility to ke mobile recharge kenai ba pana mama kane mobile click hedi ke bo search by number or name boro jenung sponi number no spono recharge kerina abo bro ni number no boro stawdi ke nin contact list to mo ke contact list on chipo direct naiko ye click himayo ke krui hasing ke bo boro nong ni khemainai boro direct number se ya bodike ya khemainai bodike kheke bo tap to recharge this number mo tap to recharge mo tap khedi tap kheke naide bodike phaithong bo already naide automatically phayo bo jio number bukte yo ne bo phayo jodi bodike by chance wa wase phayamayo ke bo bukti sim masim nai bo panda bo jio prepaid ni bai ko to boro click khedi boro click heke bo ni sim majama boro select khedi Airtel de BSNL de automatic phayang hasinga ta auto nangyang select na automatic boro phai tongo ke by chance phayang nang ke no bodike select ye non sim select lade inga circle slam to yo ni sim to lamo Assam de ke Northeast de abodike ye tongnai Tripura hin to boro option kri ka Tripura hin option kri phono jong confession ai kri bo Northeast mo no pa joto maisniyo ka janchini Tripura ni ke bo Northeast mo click heke pani ongthanai ke je boro automatically phaike abo to kamsin roma pota se di automatic phasing ke phaike mama kne bo ke number select ke peke boro enter amount ma boro naidi msani recharge kenai for example 199 de ke tre abo dikiya naimayo ke plans nainai ke offer nainai ke makma offer tong nainai ke bo view plans mo click hedi boro plans so naiye boro chifon nai ko yam saman recharge kenai naro click heye recharge kermayo for example bo 149 199 ma recharge kenai ga 199 click ha 199 click hape ka naide boro naide Phonepe wallet do ni rang tongmangkan raw nainok na total balance 0 ni bo Phonepe wallet do boro rang tongmaka automatically boro tongnai boro tick mark khemayo ke boro rang krim ba panda to ba indirect bank account tick mark ri tong right mark ri tong ke recharge kana sinke recharge mo click ma kenai ke recharge mo click ha sinke naidi boro nini set UPI pin khema bo nini UPI pin se ye bo right mark awri ke nini recharge ongye thanai nini account ni rang butai thanai ke mobile recharge bo successful ongye thanai ke bo ke mobile recharge khemoni ke Treket matong naidi dish recharge boke TV recharge boroke makma dish na Airtel digital TV de dish TV de Sun direct de Tata Sky de pa hani je dish TV so mung borok apene boroni ni buktima dish rino nung recharge kenai buktima no recharge kenai boro select edit for example Tata Sky select hasinge boro register mobile number ba subscriber ID hinge tongo ke ha janjani je dish o card ongnaima tongo card ni ID ongya ke bole number for email je link to mahasingke abo bro ni je sponsor store ne bini subscriber ID ladi subscriber ID boro stawdi boro stawpai ke tolaw confirm ye tongnai confirm ye tongke confirm click edi ke abo same process je mobile recharge ke mode msa ni amount msa ni ke na abro select phainai msa mas tawni recharge de 200 de phainai ke abo deke stawpai asingke abo same ni set UPI pin jenung khemo abo ma UPI pin ro stawye right ke abo recharge nge thane ke
Bokangha recharge ke mane palen rau na sapek naria sot ke samon bapando ke video pano ba lauha ngabon bapando tau ke ke no pnumaya ke baso ve na rosrai ya hasin ke no comments box de ke ano tres siri maine je na bukti process nam chimaya antong mantong aboro jotur na no comments de ke sirdi ano bapando videos tre wang ke bo Phonepe apps no tuye tre videos wang ke snamonema ang chongpine ke tau ke chino na sa barama ke sak na rifine Brekhe rang transfer khyonai kem direct nini account nini contact go je bro tong Phonepe use kenai bro tong ken mobile number be poi mayo mobile number ching mobile number hole nei kak mama kenai to contact mo click khedi to contact mo click ke nai di boro nung spon hoi nai je boro nung hui ne ha je mobile number hui ne ha singke je nung mobile number hu je nung hui mo bro abo bro pho bini mobile pho Phonepe account snammo number uni nang nai ba Phonepe bung use kemo number uni nang nai ke abo man ro kam ke check ke di for example nai di bos hajal sarkar boy nepal se bobuno ang hui nai bini Phonepe tong ke bobuna hui ne ke click ya binthio click ke nai di boro tong chong nai de bora la lai rilai phuno khelayo 2011 July ang bono 20 rupees bono paid kheyo abone uchi bungano 40 rupees 2 August bungano uchi paid khefia abdike la lai rilai khe chong mobile number chi number baka hui lemo ke beka hui anai ke nai de bo enter amount or say something moto bo enter amount mo click khedi 10 rupees de 100 rupees de ke nai de 10 rupees for example 10 rupees ke send mo click khedi ke send mo click ke nai de send himo click ke sem boroni ne je UPI pin nung set kemo aboma thayu bri je thayu de abo click ke right marka ke de automatically binthio rang credit nung ye thane ni thion ching ke bo rang tai ya thangne budikia contact ke huile mayo okay tre kya kan adi two account bokhe direct bank account ho nai man ba pandaw two account ho nai ha sing ke nai di bo two account mo click ke two account mo click ha sing ke nai di boro add bank account he tongo boro add bank account mo click ma ke nai ke add bank account mo click ke di inkeno jeno spono huine abo bro ni bank majama bank abo select ke di for example bini bank state bank ha jeno huini chong mo bro ni bank ke state bank ha ka state bank ke nai di boro state bank select ke nai di boro je bini account number mari nai je no huini mo bro ni account number mar nai ka boro chite we have same account number no mar nai confirm ma ke nai inka bo pai ke bank ni IFSC code boro mari nai boro nau na nyok na IFSC boro mari nai confirm account number se pe ka IFSC mari nai not declare hisa tong arphono bo mari nai not declare hiya bui ong hasinga ke nangyang ke to kam ko boro nangyang sa tong arphon nangu bo IFSC code jotoni bank ni tongo jan passbook o nai lakhe mai nai ke auto account holder name hi tongo account holder name ke je account bagra ni mung je no spono rang hui ni chong abo bini mung masui nai je bini bank account Brekhe mung to same to same boro masui nai ka bo ke phone number bo optional se bori apno kaukre ke ri hang ke ri phono mahya tong hasing ke bori di krui ke bo bono beramayo ke nickname po optional se boro bini mung mamung sui naya ke most important je nang thamo ke chungsia account number by IFSC code ke account bagrani mo ke khepai ke bo pa fill up khepai ke bo confirm hi tong bo confirm mo click ke confirm mo click khepai ke nini transaction password saine nini UPI pin set ke ma bo ma thaibride thayu da bo manos tauye right khedi nini bini thia ram transfer nini account ram transfer ngi thane bini account no modikiye khemayo kebo ha nono saha nai de mobile number huile nai ke Brekhe to contact mo ma thang nai ke be nini account to account bank hui nai ke direct bank account hui nai ke jin bo to account mo ma thang nai ke basuno tinini videos no bo videos ndio I hope naro kam kem chimai nai yang asakio ke jodiom chimai ha singke naro no comments ke di bo bukti process som chimai an tong ma ong tong abo jotoro naro comments di kan sirdi anro ni bo pandao ke tre biskang bo ni ke TUIYE kaham ke tausa naro no Brekhe sakem chimai nai abo dikhe chong yang videos namya no be uchi malai phaipine ke tinini video basuno naro bo videos nim singyo naro like ha singke naro bo samu chumoro tong ha singke channel no subscribe khini ta paudi ke ang bo support khepidi ang bo no je support khep
bai tongmodi ke aini videos rono like ni tapodi ke travel videos no share kheye nini klapa brapa be huileye je siarono je rungarono pho brofo simaina de rungmaina de mayona in bapando brono bo share khini tapodi ke tinini pandawle basuno no jotono khakchangha